Mangandita. Ya falu kami bai buat de zoaya ita Yesu Keriso. Bafa omansilo balangi ama. Bafa arosa gehehani amoni yadu. Taro malilo balangi stobali barahuhuo. Bamigu tanggal dola walu bawasi ene 2000 dola ene. Te hala more bazora filemo fala sara. Ayati efa irugi fitu. Imane taro malilo balangi. Lema male bangandar kusawagele khelo balangi ku. Na itere tede gunda uge na manganda da o bereme urong owa omasiu ande bafa matimu ande kezuaya Yesu babani amuni ande fefu ena abole wa abosa ande baba matimu baba motohi bade de fefu ade iya zisohi bakhoda keriso no sa abole wa omuso de degu bafundara de degu baba omasiu ande menote okafui de ni amuni ande bahumu ya ugo tarifusa irugi da taro mai balangi tafuli manganda he amani amoni ya endaga funau ama baso daro malimo o masiga na botohi badedema ena tobali aurifa no soma o gunao geno ne baba maema o itede su aya irege tola forma mo urakhanda aka yadu wo wainda ma ina maafefu shalom. Ama ina maseba kezoaya ita Yesu Keriso baha ba auris roma bahalewes no ifadudu stede kedaro walangi ba fondege ba omu stede dana tarongo ba sombua halewda adre tera ba me eno ni zoaya ba pelayanan na tarongo ba zino iremata tahalo halewda so banwanya Keriso site do famati ba fa aboto badede ba kezoaya ya ita Yesu Keriso simana waulo adre sino sinenge Yesu hewa eno te kuru ia bereduria somuso dede anda ni faduhu enia bale mana te bule i omuse de denia irege le te bule i tere te denia nda talifusenia baba mati tera zitotei filemo anda ama ina natafaigi filemo adre bano samusa ia onomatua sino ebua ohuta nadali baba aniha bahiza le tebule mo ia enonizo aya bami ila ba atero de dunia bada faulo bano tobali ia awo waulo ba pelayanan irege dania ama ina me ila da faulo ba irongo duria filemo adre wa tedo do khnya ba mati ba omuso sibai de genoni lo balangi sinenge Yesu faulo adre irege lete bule i ohe babangandro filemo adre ama ina maseba kezoya Yesu imane mege bada le mamale bangandre ku sawagule khlo balangi ku na itere tede gunda uge na mangandro da ifatuna kheda faulo adre hewa aino fabali na hiara ba pelayanan filemo adre bahiza noto bali emunia nasa baba ngandre khilo walangi I ande savagele meno movua halewenia meno sozano huge halewenia irege da ba omuso dede waulo baba ore filemo ande simanage ita amaino masiba khusu aya ya ko fada halo dan tezu aya khuda da nata ila sobua sisuhi ma omuso dede me sepertinya no berhasil no mohua lala halewda ande irege da uzile tebule ta omuse dede da khelo balangi ba talau mangade salahira ande ba daromali lo balangi ade ama ina ubesto bali toi ya da site bai olive itaria baba ori adre asese sibai olive niha zisohi nano tefalua baba aurinia nanoge irasoi zisohi tetapi nasilesohi lo olifulifu niha tetapi sambo pembelajaran khewaulo adre ya le olifu iya baba ngandre salahi gofu hani-haniha Keriso
sino iraimu ia melayani, sino mo iraimu ia iodrasi o maema toriasa musodede. Bale olifu-lifu ia, igohe-gohe baba ngadro, ibali sabua tanggung jawab nia, ibali sabua foomonia da beremi ila, tenga saya gele, baba matuhu nia taromali babalangi adreng, irege i mohua buah siseki, le i olifuge banuan hakeriso, le olifuge namu abonia babe ami enoni. Baba madu taroma di lo malangi. Amai no masih bako zoaita Yesu Keriso. Ando ite mali das tu bali tuo imane. Fa omasi zame fa omusodede fa abele. Fa omasi zame fa omusodede fa abele. Sara berwa aboto badede si paluha samati. Ama ina ni omasi bako zoaya Yesu. Da ini adalah merupakan buah iman bahwa auri waulo adre. Irege ibali esambua sukacitania helowalangi. Irege ibali esabua faom sodede berwa aboto badede sinofaluha vilemo adre. Berwa atedo wa aboto badede nia zoaya ya ita Yesu Keriso. Irege famati nia tenga idugu ale tenga idugu mu aleta idugu tedo baba aboto badedenia zo aya ita Yesu Keriso. Irege da yo bayati lima bada mege bereme urongo ba omasiu ande ba famati ande he zo aya Yesu baba ni amoni ande faith. Artinya bahwa filemo ade meno aboto badedenia daromari balangi ba ibali lala wangu masih ni hafif le khania famegi baba si sarala mati khania i omasi ifalua buah omasi ifalua banolo ifalua banuturulala hana da berwa aboto badede si faluha ya iya berwa mati sino tetane badedenia sino itema basino ya urifago bakhazu aya ya ita Yesu Keriso. Ama ina ni masih bakhazu aya bahwa auri ade ya ita adalah no banua ni hakeriso no ni hasamati tetapi itaria baba maluada fa umasi bana boda ni hakulidano bale fagulu sona saba maigi baba soba maigi si fagule bugalisi soba maigi si fagule balahalewo irege leto bali fa omusodede zamati leto bali fa omusodede zisarala mati bakhazu ai tetapi malke ade noibe khada duma filemo ade irege ifowua wa matinia i oruma wa aboto badadeni nia sinofalu kaya iya irege ifalua wa omasi baniha no fagale funania niha irege sitola ifalua fa omasi sitola ifalua fa nolo sitola ifalua fa nuturulala ba ifalua da filemo banabunia ndoto niha Keriso ando irtali fusenyo maseba kazo ya Yesu imane bayati onemege ena abele ba abusa ande baba mati baba motohi badedeu fefwa de yasisohi bakhoda ko Keriso da mana go hita de waulo ena sa te do mana na savaria wosa ena te do mana na savamati baba auri ni hakerisoan baba auri sino aboto badedo Yesu Kerisoan simane filemo ade sino ifadua baba malwana fa umasi bazile khania fa meki baba ba wa malua oroisa lo malai me ila babawa fa umasi ande adalah merupakan oroisa lo malai da pada tolale ifalua da filem ande talifusa ni umasi ba khazwaya ita Yesu Keriso ena oge simane da ita simane filemo ade na no sokoda abo to badede na no sokoda mati ba ena to pali dela hovo bania
ena utubali sukacita terbesar, ena utubali fa sodede sabele ia baba auri di sarala mati heda irege dania tesuno gede lo balangi baba aurida ia ita he ira enoni zoaya bahesi no banua zoaya fagele gele tafalo umasi bana huda si sarala mati heda baheba ni hafefu tanpa tafaigi status tanpa tafaigi halaunia abo fefu jabatan siso baguli dana ande si dua fa umuso de fa umasi zame fa umuso de fa abele dua bere ba ate do waria rosa baba mati khelo balangi ama enani omase ba khuzoaya ita Yesu Kristo no ujelaskan moroyawa meke bahwa salua kebilemo andre tedo ia babaria rosa bana bunia niha tedo hanya hubungan yang baik dengan sesama irege balawa auri filemu adre tobali fa omusodede tobali samee duma sisoki baba nere lala baguli dane ade ira ama ina ni omasi oba ya Yesu ena ogesi maneda ita omusodede ni ha bakhoda goi tobali sebuah penguatan niha baba aurida tobali sebuah fodara dede te okafui dede iwoba da emege te okafui dede ni amoni ande bakhemu ya uge tarifusa artinya bahwa pelayanan ni ohebilemo adre tobali sukacita baniha tobali famu kafui dede niha tobali fodara dede niha ba wa aurinia ba kehadirania ande goi talifus na masih bakal zoaya ya simeda ita goi sowa atedo waria besada baba mati khelo balangi tinggal da ni faluada bagi netare membangun kelompok membangun nahia hedesosi nyaman ita tetapi ena ada ni bangun adalah varia besada baba mati bakhelo balangi tinggal varia besada bagulidana adre me fariawo sabaguli dana adre ba alio adudu da na sozile omasi ta kenavoda ba alio adudu iya tetapi fariawo sakal walangi adre maka le hadoi famaigi latar belakang yang berbeda tafalua ni fotoi fa orudu tafalua ni fotoi persekutuan tafalua ni fotoi fanuno lo walangi da varia besada bakhul walangi ande badar romali lo walangi ade yai ita maafefu ya sino banua zoaya faduhu de degu ya ita ande goi bahalo sino ikoni ita soaya sino fadu sito de khuda na sosu to bali bua bahalo uda da to bali fa om sudah de sabule bule ba khuna huda pahigi ba pelayananda hewa ai na ta ila ba ame enoni adre berasi ketantangan Oyazi tobali rintangan dihadapi dah. Tetapi nalete bule ita kalau balangi baba ngadre ba ibe khuda ba agule si mane faulo adre babe ama aboinya enoni misa baba ma ema turia zoaya bahena oyazi tobali solohi fa aurinia tetapi saat he hafa samusa ba soza nema ia bahkan soni lahirkannya sebagai sahabat di dalam iman, sebagai anak di dalam rohani, berwanema era enoni soaya ya iya waulo ane ando simana di khuda iwa ya afu khawang halo ge halo sinoi fataro ita sokho iwa ya tatere masalah rintangan fa afu fa okoling ba boita bali fo furi papa matuhu taro malilo malangi da tato huga mana nasa babe ame enoni soaya tato huga mana nasa baba ngai halewe soaya dohu abole sokoda irege dania heda no taroi na hiada akan tetapi solenes to bali sukacitada so to bali fa sudah deda sabole bole na tarongo dania soza matuhu otei lo walangi ber halewe ande sino irai tahalu
Andera ama ina nyama seba kesuaya moguna sibai bangandre he fangandre sawagele kelo balangi bahege fangandre ngandre salahina buda faumamu guna da uma afef taromai lo balangi zanguma imane faumami angandre salahina bumi meno faumando tondoto ami ade na mangandre ita tenga hakuda manani adruta mangandre ta salahina buda salahi zifahu kuda salahi zifatiu tede kuda bahkan sekalipun kalau mangandre salahira ena ufama mana itolo ita lo balangi ba ena wadaya to bali goi ita sanema hobu fa om sodede moroi khelo balangi ande badaro mali lo balangi ande yang tolo ita soaya baya hanya munio sang ba he badededa yadu mangandre ita sawagele tua Yesus soaya taroma lima sino fahaya aga te bato geno mi baba ma ema tua Yesu baba fadu de ma te bato geno mi mo wala te bato ge hama baba ma tuhu ba de ma ya iya yadu shalom.